chief whip jong jela uba piti sau kami urapan pau ya kajing khulei kerpang ya kinyau hut ki MLA jong rilom jentia ki bala persya ya kajing thumu jong sarkar ban IT ya kajing pinya jong MEECL syaki company cement Henry ulapan pau pan ya kajing lingo babale kini ki MLA khamtam ki laingot ke bedai ki menteri jong sarkar jela kempen pau ya kini hak kabinet susu uba piti sau kami ula boru kajing keli bahatu kini ki laingot ki MLA ki ban rilom jentia ken risanyo LD na kajing long minister na ka sarkar jela lah i pakai social media rengkat bat ki WhatsApp rengkat bat ki Facebook kaban nakal yang jongki nyungut ki MLA na po nanti na po Jandil si barokawai dan na preng jongki ki belong minister langut ki minister penang ta pada arngut himbat langut ki ki ubat ki kam chairman bat way pada le nang kongres te bomut nyawut ki MLA nanti na po Jan Hills kila syong kila perkat hakabedi berkah jing temu na kaliang jong sarkar ya ka banak yang joki ke long ba kidan yang kaliang joki kidan ki project ki ba nak kaliang jong sarkar kan IT nak matang katong syaki private company di khamtam ya hakabedi begini ki project ki bade jong ka hasil sebagai jong Jan Hills si Parakawai itu hakabedi begini project abang kalian nyugut kila ya ni syahmat ban persyak yang rai sarkar dengan sebab aku beli kerpang dah kepatah nyugut kini ki MLA dapat Jandil sebab kumjuk ki minister bat dekat pi babat ki kedan dapat jong ke sarkar bat kumjuk yang MLA kongres jong ni dapat Jandil kaba kawai ke rai kalau ki persyak yang jengku ke sarkar bat IT kalau ki project syaki private company di haban pau ya ka sokumen na kaliang junga rang don kalong kumkini ki nang bikmat pada pedeng jong ke don ka sarkar wa pedeng kilong minister pada pedeng bai kersian sarkar kalong kimting kindrit dak mendaki project ki bade nau jong jelah hi Parakawai dengan soban aku boleh yaki hendai ke jingkeli ke bambi ke jingkeli ke bopai ba yang keren kalong hatu balai bakini ki minister balai kim keren po ka kabinet langut na preng jongki don po ka kabinet labdong ru gede senior minister di hakoi ke bentas nya kan kelong ba nak liang joki hikila break ya ka tradition kelong jong ka bede bat ka functioning jong ka sarkar amar kanu ka issue ka bede kelong bede jong ka jelahi Parakawai kamtam kabinet kila hapan ries ya ka boys jongki kalong hapok kabinet dia kata ke dewe boleh benar kalian joki kalong kimdo ries kabinet boleh benar kalian joki kalong kita duk kerpang bantu kerpang syau si minister nak batagi project itu kasyong ka jing sungtu ke jongki dari ka wehi traditionally hi nak dia joki break ka bede bat ka functioning jong sarkar barka ki lanu matai agi government 7 lani khamtam e banda kaliang ki minister kanu ka grievances idan kam kalong ban voice ban air ban put forward ya kidu issue kalong hapo jong cabinet kan take a decision teton na kaliang ki don la ka jong jing stu de ka wi ki jingkeli bangangas ngajing ro ki be kinut de ka jingkeli ka bambi mata kalong hatu na kaliang hatu dan na kaliang jong aushi minister meskap mata ya garai jo kede nyungut kini MLA naga dapo Jandil atau nak liang ki nut mo ban design kom ki minister ban design naga post kom ki bat bari chairman bat ki baro te kau kebentar ka basa ngim kwa kalong ban nak liang jungi kalong ba ngisung tu ya ka jing persya jong ki pai ba baro ka jelah ka bede bat ka de ka ya ka functioning jong ka MECL ha kini singi mata kumnom ikhmat barham sudah mempocong jelah hi Parakawai dengan dan nak dia ngajing portion yang sokyam ha ka bede bat ka MEECL ya ka functioning jong ka ha kini singi mata bat ka bai ka iting ajing iting jong ayok poi ka por baka light ini mo light show hapo ka jelah hi Parakawai kata ka dewe ka benda ka baar ka konsen ka long da ka benda ka pun maha ka long kinong tre jong ka MECL ada ka MCL ka collapse syanu menta kini nong tray kepada lagi labdong daki hajar
directly indirectly de pho hajar ki priu ki yo ke jimonto nang tai ada ka collapse menta ka tai chenu kan lekin chenu kan lek kap de ka long ki nong tre jong ka MCL mbat ka balai kham tam e ka long ni concern na ka mata asset jong ka MCL pi ya ka MCL menshwa ka long ba ya bagi ba menshwa ala trestom na ka diang jong ki forefathers jong ni ke rang ki lapdong ki department jing trestom kham tam ke ti rang ba jing report menshwa ban yo jong state dia nong tu lai buat ke MSCB dah jadi ban pet nak jibit jing biang jong ka power distribution the whole state to kita trestom la penyo stom lai build up har komade baka basngosi mata tolong mangiting tolong bagi ni ki baro bagi forefathers jong ni dan ni ki forefront leader jong ni bala pelong ni ka MCL kum ni baka long jarak khat mata la syaga collapse mata tolong ka MCL kalong ka wei kalong buat cinge nang mata jelah hi borok ka wei dengan soban kerpat na so kerpat kalong nang dia cenga yo shi minister mat kom jo di shi minister kalong menang lan juga lam nong senior minister ibaron kado ya ka bit ka biang sokar hi borok ka wei aku bandak yang joki kalong kin haban godip in the sense kalong haban dep ha ya kini kam kan buat cinge nang mata future jo MCL hi borok ka wei oi ke bahasa khia hak bedi bat ki pat menta fi ke jing syak haba kalong kum ke jing long jiman kum di ke barlong kadi masuk khia na kaliang sokar baka balengok kalong baka jing sokya kawan menta nagi staff nagi employees menta employees jong association kar ki employees association ki sokya na ka menta ka jong ya ka beta yo ka MSL ko collapse dengim i pede mana kaliang jong sokar kalong bakan kanon konsen do kata-kata dengi kwa na dia ju kalau bung simkhia ni ke kadang bangi kwa bat ni baka MCL kalong baka MCL ka na empower ya ka bana pakhan ka tangi kwa lakum nu mata baka distribution na mata jong elektrisiti jong city barok kawai kan biang bat ngi community ke bar khoi ka syong hapo jong ka itris ka bat hak syabon penkut kawai na kaliang jong nga kwa kalau nyungut ki ron syahmat na kaliang jul ke long serious serious but whatever the case may be nak dia jual spotlight ki bano kaman scrap yang nega deal kabak sokar ke IT syaki private company